Evo ga ljudi moji, hashtag Erode Holiday, vidio sam, znači danas iznenada ovo je bilo Buba Corelli, topovska pjesma, znači evo je, radimo like, idemo, saslušamo pjesmu, znači, let's go. Se čuje? Čuje. A blue. Koliko je godina prošlo, vidio sam na Insta Reel samo kratko onaj isječak. 5 godina od kako je trebala ova pjesma izaći. Odnosno nije pjesma, album. Taman da će izbaciti album Kora, to je bilo top. Ajme vidimo ljudi kakva je pjesma, mislim, ono. Ode Buba Corelli hit, 100%. Eno ga, ne! Ja gledam ovo dok... Ja gledam i pravim reakciju od ove pjesme dok je Real sinoć izgubio protiv Bayerna. A gledajte ovo ljudi, gledaj Kore sad. Znate na što me podsjeća? Ljudi, čim se Real i Bayern utakmica završila, ne sada pričamo o Real i Bayernu, ali je se utakmica završila onako glupo, sa onim crvenim i Kamavinga i onaj go i eti tamo, ali ljudi, diktator Mbappé, ovo je aman diktator Buba Corelli, jarane, gledaj ovo, sve po svom, znači on hoće kada on hoće da izbaci pjesmu, nema lijevo desno, idemo dalje, ajmo, let's go. Ali dobra je vozi već, čuo sam melodiju, muziku, ono. Ide, Ju, ne, ode Medo. Šta znači ljudi topovska, ne znam iskreno. Šta znači ljudi topovska, dok pravimo ovu reakciju pjesme, moram kratko pjesma zove topovska, nemam pojma šta znači, iskreno. Ali uglavnom znam da je Medo u vodi, znači nešto oko ljubav 100%. Da nije diktator Mbappé, sad diktator Buba Corelli, šta je ovo ljudi moji bolan, to će biti jarane. Ovo more samo hit i trend more da bude. Vi ćete Buba Corelli i Mbappé-a u editorima. Ali ovo je dobro napravljeno nešto, ovo moramo poskontati, ovo moraš više puta gledati ovaj video i klip da mogu... Što tiče ljudi reakcije, ja pravim reakciju trenutno, već sam rekao, melodija je top. Znači nema šta, melodija razvalila. Buba Corelli, uvijek Buba Corelli, znači... Ja sad ne znam koja je ovaj Medova žena, to je sad malo... Što tiče reakcije, brate, znači, ali ono... Šta imam reaktovat, brate? Mogu sad svući liniju do kraja, saslušati pjesmu i reći, hej ljudi, to je to što se tiče reakcije. Iskreno. Na ovu pjesmu je se čekalo, na ovakve pjesme. O, na biciklo, proljeva se viski neki tamo, Heineken, nemam pojma. Iskreno, ni ja uvijek, moram iskreno biti što se tiče, sad Buba Corelli, ja nekad, nije nekad, nego svi mi, jel, ne znam, ono, ja sam, na primjer, ne razumijem uvijek sve što govori od prve, jer moram više puta saslušati. A naravno neka se i čita lyrics i tekstuje tam vam, jer nekad su jednostavne riječi, ali opet ne mereš zato što je to jednostavno Buba Corelli, on je u tom jarane fascinantan, ima to svoje jarane i zato je Kora, zato je, u tom je special, znači ima taj svoj neki special, brate, razumiješ ono, moraš više puta saslušat, pročit da bi vidio šta je rekao, izrepo, razumiješ ono, ali to je fascinantno, brate, nije... Ja niđe nisam ovako vidio, brate, ne znam, ono, koliko puta Engleza nekih novih, brate, saslušam, ono, razumiješ, eto, opet nije vez reakcija, ali moram reći kratko, znači to onaj, možda ćete se slagat sa mnom da ne razumijete, jel, neki dio ili dosta toga u ovoj pjesmi, ali tako je, pjesma vozi, razumiješ, ono. Drago mi je što je spot. Ovo će biti dobra slika, brate. Diktator Mbappé, to je. Ne, iskreno, ljudi moji, se tiče pjesme, evo, tek slušam, tako da, i rekao sam, vraćao ma reakciju, brate, koliko toliko, par minutica, neš da prečeram. Joj, ubila se za vikend, sad će vikend. Top je ljudi, top pjesma ljudi, iskreno.
Mislim, za mene vozi melodija, vozi sve, brate, nekako, nema, ono, tražim eto tu neku sad trunku da kažem što mi se ne sviđa, znači, spot nećemo sad, razumiješ, ovo sam sad stao, ne kažem nako inače, joj, ovo je top, to je dobro odrađeno, brate, važi nešto, ovo je top. Jao, super Corelli, gledaj ovo. A ovo je ekstra. Ono sad ubacujemo kasetu, sad izlazi album, sad je gotovo. Super Corelli. Da nije album možda se zove Super Corelli. Nema šanse da će zvati album Super Corelli. Ali opet dobro nekako, šta vi kažete? Gledam uvijek ovako neke ove, s time što gledam spot, uvijek gledam da vidim mogu šta iz spota da ufatim. Ovako neke, ko ovo sad na primjer. Ubaciva kasetu, znači startovali smo, nema nazad. Jeste, ovo smo vidjeli na Instagramu. Jeste. Dvije žene. On ti puni glavu. Ovo je dobra. On ti glavi je puni nos. Vidite kore jarane. Sidi na brdu onim. Ovo je top. Ljudi iskreno, ovo je najjača pjesma. Najjači spot. On ti puni glavu i on ti puni nos. To je to. Ljudi, stvarno ovo je top. Ovo moram više puta saslušati i pogledati da realizujem, brate, neke stvari. Ja nadam se da je to što se tiče reakcija ljudi, šta da vam reaktam, reaktovo sam, eto. Top, spot je top. Drago mi je što je spotom pjesma. Top je onako malo. Sad izvući neke tajne, razumiješ, sad neki izvući tajne sad iz ovih, ovako, znaš, ali ovo isto, GG. Ovo očito sjedi na brdovim i to. Ovdje nešto, ovdje mora neka skrivena stvar biti. Ovo sa kasetom mi najjače, žao mi je samo što je me jedu upao dole u vodi. Tako da, ljudi moji, to je to, ljudi moji, što se tiče ove pjesme. Uživajte, ostavite like, share, subscribe i napišite u komentar kako vam se svidjela pjesma. A ako hoćete kako vam se svidjela moja reakcija koja je inače nebitna, onako volim reaktat pošto je nakon dugo vremena izašla pjesma od Bube Corellija, tako da to je to. A očekujemo nešto i od Džale, a i od Džale i Bube, znači ja čekam jedva da budu ovi koncert, ali nećemo sad ljudi u ovom videu, jer u sljedećem videu ćemo to. Ljudi, vidimo se, #RDLD, like, share and subscribe and comment something, tako, ajde, čao, pozdrav! On ti buni glavu i on ti buni nos. Ferrari.